สองภาษาเล่มหนึ่งบทที่สี่หน้าที่58ปึ้มคู่มือคู่ปอหนึ่งหมาป่าแกะและแบะมื้อหนึ่งหมาป่าได้ยินเสียงลูกแกะห้องปนอยู่นำฝูงแบะมันเหลียวไปเบิ่งก็เห็นลูกแกะยืนอิงกับแม่แบะตัวหนึ่งอยู่มันจึงย่างเข้าไปแล้วเว้าขึ้นว่าถ้าลูกแกะผู้งูจ้าเอ้ยเจ้าคิดผิดแล้วที่มายืนอิงแม่แบะตัวนี้มันบ่แม่นแม่เจ้าพุ่นแม่ของเจ้าอยู่ฝูงแก่ผมเจ้าอยู่ฝูงแก่พุ่นไปน้องหอยสิพาเจ้าไปหาแม่แกะของเจ้าบ่ดอกขอบใจหลายๆเด้อลูกแกะบอกขึ้นนั่นอาจจะแม่นแม่ที่แท้จริงของข่อยแต่ข่อยเกิดมาแม่แกะบ่ได้เลี้ยงและหักข่อยมาก่อนเลยมีแต่แม่แบะผู้ใจดีตัวนี้ที่เลี้ยงและเบิ่งแย่งข่อยบ่ซั้นข่อยตายไปแต่โดนแล้วดังนั้นชีวิตข่อยจึงมีแต่แม่แบะตัวนี้นอกนั้นข่อยบ่เชื่อและบ่ไปนำไผอีกsóng ngựa tập 1 trang 58 bài 4 sách giáo viên lớp 1 chó sói cừu và dê. Một hôm chó sói nghe tiếng cừu con kêu lẫn lộn với đàn dê. Nó liếc nhìn thì thấy cừu con đang đứng tựa với một con dê mẹ. Nó mới tiến vào và thốt lên rằng: chú cừu con ngu dốt ơi, chú đã nghĩ sao khi đứng tựa con dê mẹ này? Nó không phải là mẹ chú. Kìa, mẹ của chú ở đàn cừu kia. Đi với tôi sẽ đưa chú đi tìm mẹ của chú. Không đâu, cảm ơn nhiều nhé. Cừu con thốt lên. Đó có thể là mẹ thật sự của tôi. Nhưng tôi sinh ra mẹ cũng không được nuôi và yêu quý tôi từ trước đây. Chỉ có mẹ dê tốt bụng này nuôi và chăm nom tôi. Nếu không thì tôi chết đi từ lâu rồi. Bởi vậy cuộc sống của tôi mới chỉ có dê mẹ này. Ngoài ra tôi không tin và không đi theo ai nữa. เพื่อนๆจือ Subscribe สนับสนุน Channel แน่เด้อ